Lenzaba yemnumzane Mabaretho akadlamini naye ephondwa kaMotha itshengisa ngathi iba insinza bechathi siyakhumbula ukuthi uvele lo mnumzane Mabaretho akadlamini wathi ngemangala lihlada khaba ukuthi yena wathumela abantu ukuthi bawudubula phondwa kaMotha kanti ke kusa kwanamhla kusefenisa vele ajutshiwe konke lokulapha nabalena ludalati kujutshiwe sesikhulumisana naye George wakaMotha lokumnaka bophondo uthi basola yena umlangeni Mabaretho akadlamini asinaqiniso la khona ngoba kwentiwe ebusuku umonakalo lwendekala siyamangele nje ukuthi sesizawuthini wathi emanati into lebantu lesethi bojujiwe nje la ukuthi sizabhadala ngani asathi sesibona ungathi bese nisikile la kunalabanye ngentasi bekhona bese nibabekile khona bese sibabekile ngabo nje lezi abafenisela nesibongo Eli wakaMotha emvulane kwentekani la sosichazele nje unabe ukuthi kwentekani lapha sihlushwa ngilo babele wakadlamini lo lapha ngikuthi nje ngeke ngimbite igama ngoba ngiyamhlonipha uyasihlukubeta kakhulu ngalensimo lensimo lena kwakhulunywa yajutshwa emphakathini aphindze futhi yajutshwa eTulu kodwa lo baba solo uphikelele lapha sesize sayichitha lensimo sathi kungcono lokuthi silahle lensimo etikwa lendlela esihlukubeteka ngayo ngilo babeloya kunabantwana laba mele labakhako la kodwa ngilapho uphethe uthi bajubela labo darati nilahla njani ke siyisakata sinika abantu yebo ngale ngenxa yakhe lo babe Zindzaba ukuthi nanibika emaphoyiseni anisidakala asisidakali vele mbamba asisidakali kodwa uma yena kuya yena ayokhala esigodweni ngathi basukumela eTulu uyasitakala yena manje sele angade ukuthi asende njani ngoba phela esigodweni ngilapho kubalekela khona wonke umuntu kodwa nje thina sisitakala thina bakaMotha mayelana nalomhlabathi lo kanti ke lenzaba lena bake bayilandzelela noma ke emaphoyisa bathi yabikwa kuwo kodwa ke kwabebede lokungakanani labakwentako kanti ngakulunye ihlangothi umnumzane Mabaretho akadlamini uyiphikile lenzaba wathena akade nje wajubadalade yena wathi sine court order kufanele kuthintwe kule yandzawo 70 channel eMaswati Justice wakadlamini na Gary Carlos singimathapha